Arire bura umbire kuigwa gitumira mbeca ino. Tuneana tomboria na korobanjori. Irware toe yao kudhibitisha ya kwamba Murangeri Njori ya Renjoni enandron mwe enene sana nonto ba kwedra bechira jaritono nonto ba asirani ya to ya nchero totame na chatumero ata na chiothe ne milioni mirongo wanja na yele na mana na ngiri mana ya nana ya 85 kou Murangeri na ingeri na inche na ndipo tou atoemero kuma ntonyere mwanka dhoji norogeta nie nue no mirongo 3 igoro araugire ne to meange yuri ncheke ne duire into bidatu binene muno o atweka mwamba mutunyani na murogi ono kene ngero gitu mndero njori no apo ingate tena kwata le tuna wamba mo into bya mwingi ana nafasi ya kuitegeza njero no ndinjori ya mwere na njori troda ki durano njori ne apo indamu to tabura to tiro da interview la kitu da interview na ndege ni okubera kwa dona ke kubwa bate mu ko pantu kala wita kwa Murangeri mumone atiraire mumone ibethe baithira baukia ng'ambe nturene nau beana cio ciariwa bakenda ya kinjuri na withire ba Kimiru wita kwenu karuma bau akaungurutia ng'ambe ikekiona wa Imiru igeya so ere icio tikathira bwithirwe ndu inyama irarirwe stilo nyana ara inje nare rombara ikirerwa ngirwa thirikari rwa EACC gutigirwo kuthungira giuntu gwikina kumenya bura mbeca ino ciatumikire na araba kuga bagiretie gwita Murangeri kenda kabatarire bura tumire mbeca ino enda tiomba kwigua akiya kubera touka tokuao Murangeri ni nche nionto kinya Kristo wao okay akwethwe mo Kristo wama uterwa eyore sakramenti ore au memeria kathe muntu wetwa Murangeri akeya kwethirwa utembia kiororo kia mbeca cira cia woka nchero amenyete aciorerete aterwe yo totarethie akinya makinya nyuma ya matoki nonto ainama Murangeri mwana to kabisa wachiara buru lakini Murangeri ndenche kaduru na imwamba kagwaru de mwamba mbi kagwaru koromba itogoria rwanura thirikari ro thiata ana guchunguza manta corruption itokoromba nete yo kinene ogumerere statement yetu tukwaria nonto akoromba ntiri batrongo no ikonto kwarwa nonto kureo lisemano lipo kama lipo la laya ko thirikari kinya ngoria ngumerere au tukwito uchunguzi wono ndo mwario mwakua kwena kintu yeta procurement procedure kingo yonda thirikari kiyanwa etendari tomenye kamuri ya rongwera tomenye irimbe tigana nani itiere inarende barutete mukana wa ntuge 14 gutigira Murangeri na kuya batarire bura tumire mbeca ino kana abaretere cio na wewe tugu bakamuruma kirumi ya githiri kiri kirumi gitare kia mathe kuringanira na njuri twana tuko 14 chakwa ile baba kadhiba karena githena nche patio mire ume ochene na batu bambire mbera na tubaikia githirine njori nebuo Potera Weru TV kuma ntere chatigania mbeta wa John Thiga. Tugita mbere ni ati atongeria Bascout kaunti ya Meru bariwane ndibe tayari kwithira bakiwatanira na thirikari ya kaunti ya Meru ibokendo tiri bakwithira bakimenyera rera na njire kwanda mite onto minister wa mbeo mbithi na michetho wa kaunti ya Meru Elias Murega wete boya thirikari ya kaunti ya Meru be tayari akiaririo onto boa wete no onto bo Mauritania ya meya ya Scout bethera bena yo ministry ya wekethira ikiwatanira buibo kendo tiri bakuthiria makarika ya maingi ya nabanini kwithira bakigia iubia kureo na kinyotiri bakwithira bakithiria nyamario cheke mombire. Kazi nyingi zile ambazo tunafanya kama wana scout. The scout has helped me to be disciplined, to improve my self-esteem.
Bakiaria County Commissioners iba akikundi igia scouti a county ya Meru wamwe na Elias Muregoro ni minister wa manto megie mbeo mbithi na kinya amichetho iba ugite bakathi na mbere na kurutaniria angugi amwe kiri thirikari ino ya mutuma anto ethingi gutigira kinyiba kuthi na mbere na kumenyera ariera bonene tukethro twi waka grocery na scout association ya Meru County kenda to ensure kwina environmental conservation ikenda twithro twina njira injaga cia sustainable measures cia environmental conservation itumenya irariera we are concerned na environment boni wa thobwetu waithanthatu bura butwira tumenyere intobira bitu thiurunkirite ko batu ja scout turirende tukanda miteno ntorende ni twanda thirikari yetu ya county nitwengugi na batu scout tuteandake tukaanda tukekira ruje tukamenyera monkera mutijwa jukure ofisi ya mheshimiwa gavana wetu Jawe His Excellency Mutumanto Ethingia beta bathuganie batu kama scout tuina mrajo wetu tuina juu aja tigania I think west na mrajo jutete well utilized non to kuna structures chibati kudwa chiputa up there Jonto ofisi yetu ya Kenya Scout thai atulisite atukombolete nyombe atu ni ndene Meru County iturarobire mwanka of torugura ofisi ndene Meru County through our headquarters batwitikiria na our commissioner tugakirwa nyomba yetu imwe kwambiria ofisi tungekuwa tunafurahi sana we ambaye our students bakomba kuona uniform bagasika bakomba kugura uniform akui anto yetu itaembu kana Nairobi Murega ariuga akuringana na maurutani ma scout iyethagirwo kinenkerwa magatetheria amono kire ministry yake kuthina mbere na kumenyera ambeo mbithi ana baba nabo bareke gwitanwa nibe bomba gwita kuritana bangi riria kwaumira ikarika ja riria ya kugwatwa kwainya kwa nabare na manjira jumirite nande kinya ja kugwata antu barume nitugwitana scout betu against manto jau na tukabaitana channels cia kwaririria antu jabo bomira ina babweri kugea na tababweri ko report na riria scout ba betu no tutugene responsible citizens ba menya manto jau ni bomba gwitana bangi au nikuo gintu kira tukuthithia na ja mashinani tukwenda from the basic area and the to develop culture kwithirwa twi gender sensitive na no kumenya culture chieto ichugwa kwina cultural practices like FGM region yeno still we are the top to tongere twe atongere betu ba scout na inya membership ya scout tomba korwa fight against FGM kana cultural practice ile itetekeretwe sheria tuendelee also to sensitize our boys mantoa inyakana gakaeze nontu na nditha ici iza kaulirite yes we are forefront kire mambo mantoa girl child na inyayo to encourage tutigana andoa chia kinja iria chithara chi especially mantoa sexual violence Kumegebe North Piton Class Chabare Kathusha mwanya muno nontu bwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja ugeta kura yetu cokerete na ndeto nkuluki TV na Weru FM 96.4 netokongora miaka 8 ya gutumiriria Meru nteto no bakundie mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari nejo kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo nururo na gututikia no ntumuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara musafara joto jokambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Mitongo Bobo Darene Kanyakine KK Egoji Genoro Vikombone Kadera Marimba Kithirone Githongo Katheri Kithaku na turekerie Kirogine nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kadhoana Chia Kariga Marimanti na turekerie Gatunga nayo Jumaa tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Ntuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Murere Muthara Karama Kangeta Kathelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3
na ruru embo gakundo ne Saniba Kimero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Singo L Marinya tautonde bokopendera na butonye Vini Mkali Iyo Matthew Kerika Oroncha Mbedra Kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararia na Agumomero ukienda gukurukirwa Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Gakwata ogeni oringi na katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia weru tha mwanja twicokirani ati ababa ingibe kurontiwa barai ba kurukuma kirwa na rigishikone bunge kia bore ibethirite nende bakigunika na itangi bia ruwe okulukira MCA wa Wandi umakina murogocho akinenkanira itangi biwete thithiari iri otetheria kurieria nkendo indaye ire kuruba bethirite bagita kwithira baicho wa ruwe akariba ibethirite nende baicho kiankatho cio kia MCA wo na nyaki ngavana mutumanto ithinge na ntuba kwithira bakirutaniria ngwe na ukwe muno na MCA wo.
Kurunti wana baraba kura kathumba kumantere mwanya cha wandi akirwa nari ibagunekite na matangi maroyo kumakire thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa ngwatanire ya ngavana Mutuma Toithinkia na MCA wakirwa nari Makena Murogocho araki aria Makena kuga matangi mama makabaguna kukundaga roye karibu nabo tikwena aru akandi na kugwirwa rira mbijite tumite county government ithithio rira rithithitwe hioni twena ngavana wa Meru County Mutuma Toithinkia kenda tumba kuretera akariba baba kirwa nari matangi kangucokeria mwathani nkatho ni untu boria ndona ekuru baba ekuru ntigwa paria bari desperate ni untu bwa kwithirwa batethairwo inya pena roje endinga gitangi keke gikomba kubatethia kinya kajuju kabataira roje akonorerua nyomba akomba utumure nyomba kiria kiangwiria inkatho iria ndaigua bari nacio na nkera mwathani bubwega nontu nkatho iria ndona ndinacio nkuona untu bubu bukabatethia kiri uturo bwao kiri ngugi ciao cianja especially mwekuru kwithirwa agitaga riria ati na inya gutaturuje turio au orikone rikamutethia muno ukamata ntumwa cia ngavana Mutuma kuma kiri ekuru baba mbikia nkatho ciao kiriwe na kinya tukiuga ndamukinyira kam ngavana wigwe ekuru baba bakirwe nari bena nkatho muno naru andi na nkatho nyingi muno ni atongeria betu gavana wetu Mutuma Toithinkia na Makena Murogocho MCA wetu kuona bwagirite kwija guturetera matangi ndene ya buri ekuru baba bagwiritwe muno na bagatetheka muno rimwe kwithera kwina ration nyendo iria twithera twina cio nao nari gerwa nari buri matangi je nyomba cia ekuru baba bakethera betu maira bwega twenda cokia nkatho nontu bwa thirikari iria tongeretwe Mutuma na ngwataniro erereo ya MCAs betu na ngwataniro na governor ina maciara ja maingi barana babagunekite na matangi mama ibachokete nkatho cia mwanya nontu bontu bubara bakuga na inkuga ibwega nontu bwa Makena wa Maragoco na Mutuma Toithinkia nontu bwa guturikana na niu twithera twina thina ya rosi itangirerere na rio nkugwirua nonto ndethira ntena tozi kwaura mwene gatindiri kaura mbejirite na miaka 76 agekirwa nyomba ure akona inya kajojo kamutaira mitungi ire rojere ategwirua gatindiri gaka gagekairwa roji aja kariko ne ugataga gakanyunyaga na kakanya ruria agu ningwiritio muno mbikiretie mami okwa gatangi gaka atiomba okinyaja ndi na miaka mingi akwie miaka igana Inkatho kire Makena wetu Mutuma Toithinkia kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Weru TV niukambitaga ki Mutegi tugitambire ni ati mwandiki munene ki ministry ya kigina Chris Kiptoo auite ati thirikari tayari ni thirite kirekeria kigina kionthe kiotitheria aritwa maskuru neke mwaka ya 2025 niyo capitation ariwa mbeji kethira itakinyila skuru wa kolotethirwa kiara minister wa kithomo nontu thirikari yonireketie kwithira ikiruta ngwiyo. So I want to inform Kenyans that we are up to date when it comes to a release of funds to schools. We had a budget of 54.6 billion for free-day secondary school education for this fiscal year 24-25, and the schools had 3 terms. So we paid first term, second term, and I want to confirm that we have also on 19th this month of May paid the last amount of 11.6 billion. So we have cleared that amount. And also for junior secondary school capitation, I want to confirm that the budget was 30.4 billion, and we already paid the first term and second term, and now we have on this month, on the 19th, we paid 8.9 billion. So we have no balance, at least for this year. And for free primary, we had a budget of 8.4 billion,
and we have paid all the amount. The last amount that we paid was 1.4 billion that we did on 19th May. So I just want to confirm to Kenyans that a total of 22 billion was paid on 19th May this year, being the last amount of capitation due to schools. So if there are still any questions around as to whether schools have received or not, I think that's a matter now to be answered by the Ministry of Education, because they have received the money. Aritoa ba skuru ya Kangara Primary bagunekete na uteithio batagoro cio theru kumakie kundi gite ya kithirikari bakiaririra bakweyana taurui barombete chithirikia ya no maskuru ni utheri bokenda kweba iubia kurio biraka ingi bikwithira bikiwata na bari bani ni kumania na ukia. Yetu kuu siku ya leo ni to ensure that girls have access to sanitary pads, and they also there is also menstrual dignity that the girls enjoy, and our main message to the girls is to ensure that they are safe. Sanitary should be free and accessible. Not only be free in the market, should be free and accessible to every young girl in the community or every woman in the community. They should be everywhere I go. If I have I want sanitary towel, I should be available to them. They are not going through period poverty. Mahali ambapo wasichana wanadanganywa, wana trade sex for pads. So as an institution, tumewaletea zile pads to also help out maybe the little girls or the few of them who hawawezi ku access sanitary pads. So that is our main message. Let the girls stay safe, and there is no shame in having periods. It's a normal part of a woman's life, and let us ensure the girls also enjoy dignity and safety as well. The match, they are free. No ukurina availability kemurito wonde kuona the sanitary towels, especially the girls. Ko dirikali ikomba buru to amiromba yeberiye the tax itweke free nekenda nayo mwari orao umete kinyanje rete gosiomba omba gutumira the sanitary towels na itika tuke ne gutuma na omenarea aelerua na the 10 shillings or the 50 shillings or the 90 shillings 100 can omba what the sanitary towels, and then we have so many pregnancies, teenage pregnancies na imbije modrikari ne geto. All these things will learn away from our community, and the society will grow. Calling upon all advocates to advocate for the young girls. Because these are human rights activity, and it's a nature. So I'm calling upon those women in leadership in our country, Kenya, to help us to have these sanitary pads free to our girls, especially those girls in schools, because every woman has passed through this and they know what our girls are passing through. Zile tunazosaidiwa nazo na serikali wakati mwingine zinakatikia katikati, na inabidi hata sisi walimu tuingilie kati ili tuone wasichana wetu wamekaa vizuri. Kwa hivyo wale wake wenzangu ambao wako katika uongozi, tunawaomba, tunawasihi mtutetee ili zisodo ziwe za bure kabisa, hasa kwa wanafunzi wa shule, na tutashukuru sana. Ekundi kianto babikibiki kumantere tia keve yashikone bunge ya Tigania West baishumirete kudetera mukaririete wo wanto babikibiki nwe Yusin Mogweka oraba kuwa kuyanto bakwendo mudhukiria rietwa no tambia ndeto chia orongo bariwa mantu ya yonde yebwithika ibo kenda kuthukangie kundi kio na boba titikiria no nto mutongerio na ithirete akilo amanabo no waraba kinyete no abathetherete kwithira bekinyo wao. Zin chama no kana no kitchen wa to organize the manatu le today mwanka do ya to kinete na no nya to organize the nyamba chira chakira ito mwanka to rationa kugiri mana 17 million ya to ai kira ito choge ka no to zin no to ngwira to kirete mana kutupiki na ito kwende okinye kinyara no to aria bikini na engare na ka mbo to na simake yonde na ito choge ka no to wawe na nyatha ikatukuwa ndora kuwa ati ko chama bado no to no chama no to neba mheshimiwa rari yawe no to bado na bitu ya mbeke mwanga kipindi chake dada kitire to mkuke kikundi na kito akibai saidi ya Morondo kibai mabacha saidi ya Morondo na batu uni to ki katore ya gware
babaingirite pin no ntuba mambera tukuite fununu tene ya atwara bakwenda gucucia kithi gintu kembere kwina mutano wito Hussein niwe twambiranirie niwe gikundi kii kia bodaboda tene ya akithi tosturagunwe kabisa twakiruta kuma kitakene twakiruta kienine na bacoka antu bakithi Ibwe no ntubako na kanya gakwatanira batu kindeto cia weru tha mwanja ngakwendera kaitakia na ntukwenja yoyuri thari mupya murungu mwene nyoni betwa wini wa Kinyero.